bengi mwanchu muligereria nkorengi ngari tukoria oneligi ya ekerona ningo kwaregania ase mesa ya mangana mayanga na rali ali na kwareganiria senchira yobwenge ochako yanyora subu ikirano gikoragense mo yabona mogoroba endra gotubwata wethera sense mo yemitandao Facebook tanyore Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News, na boigo YouTube na bogo tonyora buna Ndizi TV News. Nkoira nande egere nkomanyenga na rali ya na kwareganirie ase marogoba yabono. Na kuareganirie nchini gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita ekerotoko ya chaka korwa sensemo ya Rift Valley abwase omuteneneri gosomo regional commander Wensemeyo George na Tembea anyara koba ka wetigie mirimo eliogoswa ase siasa na Tembea nigobona gocha korigia ekirogo kyobo governor ase county ya Trans Nzoia abwase abwatiriri chiko korase kyombekeri kia IBC ekikiagania abakori emirimo bonsi be serikali wetigia emirimo oika chitariki kianda omutinyo kabere omwaka oyoiga na Tembea nigokonywa aro muteneri Wensemeyo yorogongo rwa Rift Valley abwase tigire emirimo boikiranu achikurwanirira ekirogo kyobo governor Wensemeyo ya Trans Nzoia. Ningependa kushukuru familia yangu, bibi yangu na watoto wangu watatu, na washukuru. Hii kazi yetu mara nyingi tuonekane nyumbani hivi. Mimi najua hata county commissioners wengine wamekaa miezi 3-4 hawajaenda nyumbani. Bonde la Ufa sio mara kila saa uko nyumbani. Mara nyingi unaweza kupata nafasi ya kwenda nyumbani, kufika baada ya nyumbani barabarani kitu kinafanyika unarudi, lakini wamekuwa watu wa kustahimili na mimi nimeshukuru sana. We don't take it for granted. Mara nyingi familia zetu kama watawala zinaumia kwa sababu ile kazi ambayo tunafanya basically 24/7. Usipokuwa na watu ambao wanakuelewa utapata matatizo makubwa sana. So tunashukuru sana. Hii safari imekuwa ndefu. Nilianza kazi mwaka wa 1996. Nikija kwa hiyo ofisi yenyewe nilipokea barua yangu hapa kwa PC nikiwa dio, na nikapelekwa kule upande wa Kilgoris. Nikaenda nikapata wenzangu kule, nikapenda tu kushukuru hao maofisa ambao walinikaribisha kule mara ya kwanza. Wale madio walikuwa karibu 4 hivi. Mmoja anaitwa Lotiacha Kipkech, mwingine anaitwa Norbert Jara Komora, mwingine anaitwa Fred Mbithi, mwingine anaitwa Gideon Sirai, na yule wa mwisho anaitwa Ada Omwandi Bunde. Wawili wamestaafu, wengine ni DC ambao wanaendelea pia kuhudumia taifa hili. Nimehudumu kama dio katika sehemu mbalimbali za Kenya. Alafu baadaye nikaenda kuwa PA wa waziri John Michuki wakati alikuwa anasimamia masuala ya utawala na pia katika masuala ya usalama katika taifa la Kenya kuanzia mwaka wa 2005 mpaka mwaka wa 2008. Baada ya post election violence nikatoka pale. Na just to mention, wakati nilikuwa na mzee John Michuki, kuna mambo mengi sana ambayo nilijifunza kwake, haswa mambo ya utendaji kazi. Tulikuwa tunaingia kwa ofisi mapema sana. Alikuwa mzee lakini alikuwa mtu wa kwanza kuingia kwa ofisi, na tulikuwa tunafanya kazi mpaka usiku. Na bonchurire kurwa soro gongorwa gusi nigo batarine kiba kwegokeria maega yobonchurire bwabo kororekana butabwatia matunda asengencho yobogima bwa kongire asomwa ko yigomoja nigo batebire buna nigo bakobera ase chiro mugasomogima kurende mbali konyora kende nonyanegeke itangoro kudina ufanye kazi umufanye biashara obosongo umwaka nabo taka buya lakini omokong mugasono nyokoro mana besantiyo turokore biashara tukonza kanali tukuri makende nkeyo ono uchumi ya Kenya gere nkom ona abana chisukuru bonyiga tosinyire na kitokore sengenjoga iga no to ligerete kerekamo ko sukuru no koragara no chinyuba cia bande ono biashara kwa jumla birenze biashara byo mwako ni obire bikongu mugasochire abana togendete ko side gube santorochi abotogendete ko gore ibintu lakini riri kongo togendete ko kiamase gakolimba iyo ono nigo twasa serikali itete konye uchumi atokong'eire into byakongire tusinya stochi ndio kubwa mangana ya corona kwera
tuira ne biashara ngatu arenge nande bantu bagene gukora nitoka ne besa chinke lakini muntu isane kane besa iria bwate mwako yo tunyoroche otobera iro mokong biashara mbiyo pesa nchiyo abana bagendrete goseriwa baiburi bagendrete kumia analia kodigeria abana lakini rende egento nago kusaba eserikali etokonye mbago seria abana kurunka banya gotina na chinjira kuenda N'abalimi b'ecyayi kuri sensemo ya Nyamache gutoka se kaunti ya Kisii nigo bono bakonye kire kigima maega yoboteneneri bwe factory yo ya Nyamache kugora kigali bere cyo kubogolia ecyayi egento bono kiguja kuororobya ensemo y'obosombi bw'ecyayi. Inje ngoro kwa Dr. Belikenyoro ninche chairman ya Nyamache Tea Factory. Itukolia rero nigo tuwabwate kigali kiagurua kinya kiogosombe ecyayi. Abalimi baito ecyayi yabokonya igikorara. Rero buna twagora kigali ibere twamenta sikiri kiarengo isana ibere kiabere kigali kianda nto leno bumaene nga chai talimono erarare etundubari igobono twakira bali mimbu yamano ekyagera ninu mwagariri kigali kyakire kije kubakonye gas ya ino echai ya ino naliera ikebwango naende twale grade kia kego kikone kamombasa na ngumbu igo nakire mbyamano anonde na ba director bonds lero gotwacha which launch eliegere chianse ko kolegas Nensemo y'abamenyi kuri ase constituency ya South Mugirango nigo bono beso kire na komomocha omubungo wa Silvana Sosoro abase bamuganire amusike omwaziri w'oburendi bwaime Dr. Fred Matiang'i nabo igo ko bakorera magenderero ali bamuchorete koba omubunge bwensemeyo. Osoro tafadhali, heshimu Matiang'i jinsi unavyoheshimu titi la mama yako. Achana na Matiang'i, Matiang'i ni kama baba yetu. Tunamheshimu kwa sababu kazi yake yenye anafanya. Osoro angalia barabara hatuna. Angalia watoto wetu wamefukuzwa shule. Hata puzzle yenyewe hujawahi sema tupewe. Simu huko ya stima na watoto wamefunjika. Watoto wameingia ndani wamefunjika. Amebloki, hataki kutuwekea stima. Watoto wanafukuzwa shule, hata hataki kutupatia pasali. Kwa hivyo Osoro wacha ache kucheza na Matiang'i. Matiang'i ametosha, ataweza kutusaidia. Na hiyo Matiang'i akuja tufungie zile simo, atuwekee stima. Osoro achane na mambo ya Matiang'i kabisa. Osoro angalie vizuri, atuone vile tunateseka kwa hii helia. Sauti Mugirango tumeteseka maji, tumeteseka kwenda kwa mtoni ni mbali, tumeteseka kwa maji, tumeteseka kwa barabara na njia, tumeteseka sana sana. Hata watu wetu wakiwa wagonjwa, wakigonjeka watu wetu. N'abamenyi kuri ase kaunti ya Nyamira nigo banyora libagali tukulia rero abwase bakorerwa kuringorigwa gusimba bwato muchando okansa omoroberio oikeranwa no morugi bwo mugavana bwe kaunti ya Nyamira Emily Nyaribo nabo igo omorugi bwo mugavana bwe kaunti ya Kisumu Dorothy Nyong'o abwase bakangambu yamono abantu gwesokia na korengwa gusimba bwato muchando yo okansa abancho baito abagusi baito Banyamira County bachire kurigererwa na agatora senya gitari ya Manga Sub County Hospital as kemo gigetuokeria bigenda tukurigerio buruiro bwa cancer yabangina cancer yabagaka cancer yorobere cancer iriramori cancer is becoming uburwaire bwabero bwoguita abantu mono asengenjo sometimes abantu baitumbali komanya paka baika chinga kichomo erio na ribagocha ko noticing cancer yaring at a time when we need to do radiation therapy to wento gukora chemotherapy ingagito wento gukora palliative care but ise komanya kana mapema
muna bono na kike togendete kurigereria irinda abantu bache bari mapema bamanyekane mapema cancer itaraba ikere stage iri mwerio na bakunyara ko bagokonyeka. So I think iga etwa kurigereria cancer, cervical cancer gose cancer ira modiria bangina kurigereria twarenge prostate cancer, cancer yabagaka na nen kurigereria twarenge breast cancer gere bota bagaka na bangina nigente kenkegendera ngonyo kwabeire miaka 40 na inchuo ase nyagitari kwarigereri gukwaborio mugweni ona nchekie orore gusembu yande naende karoro motebi nere naenda akurigereri no norobere oburwaire bwo cancer yorobere ekoria abangina nabo igo naende bwari abagaka lakini naboro bukibo bwatire mapema naboro bwo okobokonye ko baraisi kubwa ekero bwachire monake lakini rende aita yaro kansa yokere kansa nechi nyinge lakini asenga kieye screening twarenga gokora ne yechi kansa echo naende ntogendererete korengera ringa gochimotwe nga kitogo cha gokora ntobangete nga nto chitobeke clinic ye empower clinic ya kansa ekine clinic yao kolegas ya cancer screening yok igonbwango iga pamoja na County First Ladies Association nto chitobeke eke clinic kabire ekyo iga. This is the first of its kind and it's really commendable because we are giving an opportunity for the people of Nyamira to detect cervical, breast and prostate cancer early. So this is really a wonderful opportunity and so far on the first day we have screened over 600 people and it has been amazing. The turnout is great and I think the word is going to spread around and then I encourage Nyamira hospitals to continue to do this kind of screening on a daily basis. As Africa Cancer Foundation, we are solidly behind you and we shall be lending a hand whenever we can, providing information and materials and even some screening equipment. Igana irane iringa mbuya mona aso mongina bo magabano ito ase ngentu yogo to inyora na gotore tere gente kege kiagera ndori kwe manyese toberete mbuya mono nande mbuya mono magabano ito nande tuago sabeira mayana abantu bao ogenderera gotorengera buna ntu abantu bao ngamatore naye naenda oborwairo oboiga ndori ko bomanyireri bono buna bono tuapimiruga nari twamanyire se toberete. No mulembe nigo iranire asomobago South Mogirango na bumachoge omubago manyikanite buna enchoro abwasa abantu banyartiko babago saga na chinyomba na gujitongia baigone mesikora bigwa magega yumongino yo mogu saganwa kwene kya yo no sub county commander bwensemo yetago Selieta Laban Omolo oyote bire buna nigo baene kirie obotereru bwo kuirana. Kuna mama hapa alipigwa na hao vijana wa hapa, hii michi mnaona hapa karibu ya South Mogirango. Hao vijana wakakuja wakapiga huyu mama wakamtoa kwa nyumba. Mama akapelekwa hospitali, nasikia wengine walichukuliwa na maaskari, lakini wakaenda wakapatiana Kasbil wakatoka. Sasa bahati mbaya huyu mama akiwa hapo hospitali aliaga jana, na alipoaga sasa watu wakaingia na ujungu, kaanza kupiga kelele, kuangalia wanaona hao vijana wako hapa ambao waliachiliwa kwa Kasbil. Sasa ndio nikana kwamba vita ikaanza kati ya watu wa South Mogirango na hao watu wa Machoge. Hapa tunasikiliana vizuri tangu awali, tunaongea vizuri, tunasikana mikono, lakini chanzo ya kuja huyu mama anaitwa Nyabonyi. Amekuja upande huu ya South Mogirango, walisikizana vizuri na anakuwa anatembelea huko kila wakati. Lakini imefika juzi ambao alipigwa na vijana hapa kwa ajili ya pombe. Alipopigwa akakaa hospitali kwa siku. There was a alarm raised within the Berege location. The issue was there was an old woman who was injured by members of the public
because of witchcraft. So the two sons to the mother and some two accomplices went and inflicted injuries to the mom. Mwanjo murigereria yungati yari tugendere to kwariganiria uchiko ya nyora senchira yobwikira nuge koragense moya bono marogoba noyo Minto Vincent Onyancha mbia mano wachora kurigereria Ndizi TV nero bwansu bwo magusi na ndegendera kurigereria merobele kobwatia ekero alitukulia lero gose Chinsa Ikomi nemo mugoche kumerana na papa antivirus asomorobelio bwe chingero cheito mbia mano sana omo producer ne Petronila Mokeira na Janet Nyamwamu aso kwene kyabuna amanganaya aikero mwanchu murigereria asenchira yobotambe osenchira yobwagare gendera kurigereria Ndizi TV ncheni konkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita mbabwate chiboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiega chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywirembeo ekerurigireti egetunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywirete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubusibiriya nigo chibekire tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyutari gwakanira chinse 29 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatakati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase na